Major General Jim Muhwezi, Minister w'ebyokwerinda na Jan Government ine kigenderero cyo kumariraho kimoboro nahabwecho buri omarebeke ngo yazumbira program za government in parish development model. Buri muntu makaje abine cyarukora icyo ruporgamu intasya. Twena buri muntu we nazo mu cash economy. Agira cyarukutwara mu katari kwihamwe sente. So that twija kushaba umaramizo tandike kureta sente. Entera kutero umuranga abantu mwena abenchiriza zona kwija tukatanisa karundane sente za parish nimbasaba ku government kwatanisa umbientu omukubingo goro nka government kandi nkabebembezi numukunde ntunguka kandi numutwanguhira ukureba ngo barkwenda kureta ibyo kutubaganisamu tumurukubyenda. Reverend Father Julius Turyatoranwa Ordin wa Nyakibare Parish ayebembire kitambo cha misa ahijira abakristo amisho kugiya ha bintu byensi bakagakwaso mujuni. Ruhanga muherezo bwire necyo mushobora nezo sente zo ine ruhanga ni wazikuheire. You are only a steward of your mubiti wo bitebyo ebyo ine. No shango muntu ayino bugika buhango aina hectares and hectares zitaka kungana indango anyage urugezi rumwe rwo mufakazi murabihurireho abantu bayo bagira bata nibagiba nangaka mwe nigibwa n'abakristo bagenzi bitu cyangwa umuntu yakura mukora girata natushabangu buri itaka eryekereziya turipime tungaki ecyapa cyaryo mkorogu barundine miliyoni 98 kandi Minister Jim Muhwezi ashajiro mkorogu na miliyoni 20. Omugandi abakaza abakristo basemwa ahabo kwejumbira no kuremera mu ekereziya kandi abashije babasha kugaruka mu kereziya bakarga mu kutwarwa babire bari ha parish ya Kakoma omurikaberebere town council omuri Singiro North. Ukatubashabire bagume bisha kandi kansima abaga basa kwisha mande uracheko yewe koramwe twatura nkombekana twatura hamwe ntwaborana twatura hamwe ibintu byona nukorwa emirimo yiturukora ntwegesana okubika no kukora yo wabiro mukazi wabe yarakwasira umuzindaro mbitubwo hino mukazi wabe yarashire kanjo mukereziya twenda gamba mazima tugagamba lera bo kutwanga bakatwangira busha abacyara bakakomba numanyori yo mukazi warebere mukiba byabindi akatatukonka katakituma kozereki agahanga katakituma akakoma mwachitira onaba borekere mizano etariye mwenemwe kanga mukazi gwe kitandikira ryari reka banze bahabito bone kungana mu abantu mukonketoro twurto wengana nisaba nanezeyo ahabwo kuba extinction mukama batera umugisha kwa mugambere bagenzi banyu ngo bakoreshe bagaruce mukereziya buri hiyo parish tukuzamu bana mukuru na complaininga okushoma kwabashije gasha kwa Dan Basbye na Ruth Enwamanya.